Iya, kalau udah selesai lupa waktu, udah kita mulai aja. Kita mulai sekarang ya. Iya. Oke. Udah ketahuan. Amin. Yuk kita ikutin Pak Warkin, undang-undang warga sekitaran rumahnya ya. Kamu diundang nggak? Diundang di pernikahan. Ada nggak ini? Ibu, selamat sore. Ya, hadir ya. Tumpengnya udah siap ya. Assalamualaikum Bu. Oh di sini nih, tuh udah persiapan tuh. Alhamdulillah teman-teman. Makanannya udah sedia. Bapak izin ya di video ya, maaf. Nah, ini kita mau lihat-lihat dulu nih tumpengnya. Alhamdulillah nih teman-teman. Tumpengnya ya buat nanti closing di rumah Pak Warkin ya, buat selamatan. Alhamdulillah banget nih bantuan dari ibu-ibu daerah rumah Pak Warkin ya. Iya, iya, iya. Pak, mari Pak. Makasih ya Pak ya. Ada Mbak Suci. Gimana Mbak Suci? Sekarang apa closing ya? Iya, sekarang Closing, acara closing, terus acara tumpengnya mulai jam sekarang ya Bu? Iya, sekarang. Ini lagi disiapin dulu. Itu tergantung sih rumah Pak Warkin udah selesai belum? Tadi kan masih ada pasang TV. Pasang TV ya? Udah selesai belum? Paling lagi dipasang sih sekarang. Iya, kalau udah selesai rumah Pak Warkin ya udah kita mulai aja. Kita mulai sekarang ya? Iya. Oke. Saya kesana dulu ya. Oke, siap. Ya ikut aja. Selamatan nak. Kenapa? Kurang saya duluan. Ikutan dong, ayo ibu bareng semuanya yang warga di sini. Pasti miluan. Ada apa kayaknya Pak Warkin? Assalamualaikum. Abo. Bapaknya ada? Bapaknya lagi ini. Mama? Mama lagi nggak ada juga lagi. Pada bawa jawab aja. Ya, ke rumah aja sekarang ya. Sekarang. Ya, sekarang aja. Selamatan A, tumpeng. Ya, hadir ya. Oke Pak. Ya, kasih. Alhamdulillah. Itu kerupuk? Kerupuk, oh iya. Ini kerupuk juga ya? Jadi total ada 3 tumpeng ya? Iya Bang. Ini juga. Gokil, mantap. Gokil nih. Warga udah mulai ngumpul teman-teman, udah rame. Ini kerupuk juga udah dibawa. Yuk gaskeun yuk. Bisika maghriban. Alhamdulillah banget. Antusias warga, tetangga-tetangga Pak Warkin, ibu-ibunya, bapak-bapaknya udah pada kumpul nih. Kita closing ya, selamatan ya. Alhamdulillah. Oh, udah ketahuan. Ramai banget warga di sini tuh. Alhamdulillah. Jakarta katanya. Makasih banyak.
Ini kayak mau ngebesan ya, kayak mau ngebesan ini ya ibu-ibu ya, tuh ramai banget tuh teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita syukuran atas renovasi rumah De Herlin. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Drone. Awas drone, mana drone? Wih, bener ada drone deh. Ada drone berarti. Drone ini. Nih, wah tinggi banget dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shalli wa sirri amri wa uqdatam min lisani qawli yafqahu ya alim. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, singkat waktu maksud dan tujuan telah dibeberkan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini dijadikan wasilah turunnya rahmatnya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, walaupun bagaimana dengan berkumpulnya kita di sini, wasilahnya kirim kreator Bapak Bang Ego yang telah melaksanakan aktivitasnya Oktober susah payah melaksanakan donasi dan sebagainya. Jadi kami selaku keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang terdekat di khusus yang telah mendonasikan sebagian rezekinya, dan juga tim kreator yang setelah susah payah, mudah-mudahan semuanya dijadikan wasilah amaliyah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ini adalah wasilah Bang Ego dan tim kreator, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mendengar doa-doa semuanya, terutama lebih khusus doa tawakin. Mudah-mudahan apa yang telah kita realisasikan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan untuk kita semuanya. Amin. Untuk bersikat waktu, mari kita sama-sama tawasul dilanjutkan doa yang terkhusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jaddi wa dzurriyyati wa ibadi wa ashabihi wa sallam wal muhajirin ajma'in asyhadu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى روح خصوصا جميع المرسلين والصحابة والتابعين والتابعين والأولياء والمقلدين ومفسر العلمين والمصنفين أجمعين شهد لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رواية خصوصا سيدنا محمد آمين. تنجينا بهم جميع والعافية تقدرنا جميع الحاجات وتطيبنا بهم جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات آمين. وبأوصال ويمين الخيرات بالآيات وبعد الموت اللهم تقبل ورسي سوضا ونقرأهم من القرآن العظيم ومحلنا ومسلنا ومثلنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. واسلة ورحمة نذيرة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ولي من الأنبياء والمرسلين والأولين
الذين المقلين وفسر العالمين والمصنفين والمخلصين آمين. وجميع المجاهدين في سبيل الله من الملائكة المقربين وسنة شنا شعب القدير زائرا كرم وكل ساسر وكل بركة دينا وزرنا وزردنا ولا رسول خصوصا من الزمان بسبيل الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنهم اللهم اهدنا رحمة والمغفرة عليكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حسن مقاصدنا وبلغنا بالخير اللهم حسن مقاصدنا وبلغنا بالخير اللهم حسن مقاصدنا وبلغنا بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنك أنت الغفور فبصرك يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mau ngasih. Silakan Pak. Terima kasih. Pak Adi, potong untuk Mbak Suci. Nah, mungkin Pak Arkin jelek. Ini potong Pak Arkin buat Mas Suci. Coba. oke rasa. Wah, banyak juga Mas. Lawannya jangan lupa. Oke. Ini semua dikatain. Sekarang udah sekali. Oh, ya udah. Oke, kasih Mbak Suci. Mana Mbak Suci ini? Oke, Mbak Suci. Oke, simbolis. Oke, mantap. Yuk. Alhamdulillah. Keren. Dibawa dong, dimakan. Dimakan lah. Kita gunting pita dulu. Alhamdulillah, warga di sini ramai banget, antusias banget. Ini benar gini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan kepada para youtuber, para pemirsa, para donatur semua. Kami semua terima kasih banyak. Amin. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk makan bareng yuk. Oke teman-teman, nih alhamdulillah banget ya, alhamdulillah banget. Closing kita hari ini, sore hari ini di hari Minggu. Wah, Pak Warkin tuh kena ledakan. Alhamdulillah, senang sekali Pak Warkin. Senang sekali teman-teman, senang banget. Alhamdulillah ya teman-teman, senang banget. Ini bapak-bapak juga lagi menyantap tumpeng, santapan tumpeng ya teman-teman. Kebetulan udah mulai maghrib, jadi kita menyantap dulu ya sebelum menjalankan ibadah sholat maghrib. Mantap, keren banget. Antusias warga sini, anak-anak juga ada. Halo dong, halo semuanya. Halo, rame-rame. Alhamdulillah. Foto bareng yuk, foto bareng. Alhamdulillah. Kita penutupan ya, penutupan acara closing di rumah Pak
Warkin di hari ini. Alhamdulillah ramai sekali.